Tak school week penlong ke school Terland Secondary School Noklo komban pensulur ban ai masemi ki kena school hakisap ki phong ki bakidan ya kabaya kene ka program kelas sedang nadu ka sineng kong balapan kut ya ka hak sing thading jong katayo hakane ka program ladon shubun ki jing penisap nadu ki jing shat ki jing ruai ki jing peniriam bat ki we de hakane ka singi lawan kumu kong sandau presiden kasang RBYF dan circle samla Honda sim lambat ki dekhot kasang badha ka jing don lang o headmaster oba bankar karnayor bat baro kinong hikai kinong treshnong oba investor dekhar ka managing committee oba e boxing kli ki khna pule jong kane ka school lambat ki kimi ki pa jong ki khna school hakane ka singi ki khna school kila pen I da ka jing pen iriam jong ki khna kan thai bat shinrang ha ka program jing pen kut haba jingkran nakaliang kongsan no samla Honda sim hakane kasngi uloong bana kaliang kasang RBYF kaju ya kershan nakapo shakapori ki khana school kamtam e ki khana ki bawan shakmat hakitopa nakaliang kasang kaju ai jingerap sanspa shibnai kumban kershan ya ki jingdon kam ki jongki week 2024 yes goes to Kershan Bardaka. So, first position galet chai Kershan Bardaka. Pira Marsi. Second position. I'm the winner from the Terland Secondary School. Bagay Rui, master from the Terland Secondary School. He has beauty with brain. Ang kabapaniyad na kasing kami kajongi ni haban attend sa tayo po sliden na po office jong kasing kajongi kumalaong ya pi kadai kajing pukuk burom ya ki kena ke bawan syakmat haga class 10 ba class 12 hagi stream ki bapel te menta kasing I award ya ki don hangte jisha ngang awan pet siteng jong kata kakam na banta ban siu I pi kumbalaong ni babuban ker mane ba jisha ka barangkong ala mud ban cancel ya kare program Henry haba ngapet ya kare poster sedin janga dan perlok iba syangdor di perlok janga kumbalaong dai babuban ker perlok janga ibangia lejawan hagi kam entertainment bat gui bentang ya keduk kam bat I ilasen ya ya kare poster hadu bangal ngo komno ta dong kerteng janga no urum tip loko bangiyu dong sein baro armod namar ba urum tip pawan mangasane ngaro kam tip pawan mu usane kambanang ne na po ka school Terland Secondary School ngin scam ba kawai ka snam ngin sayo ban ai awat na po ka seng kajongi ni kmilanti banang ne na po ka school kajongpi hagi snem gi banwan kermen scam bangiyo ban ai awat na pleng jongpi ki bapule kini ki bayat ya ka fashion show ni kermen ba pin leba ka pule puti jongpi nasiu ba ban petip ya pi kane ka digesin badangkong bangwan sane nakal liang ka seng Riboy Youth Federation ngapentip syapi ba kan nakal liang jongi ngi pensilur ya ki kena pule ki bawan syakmat haga SSLC ba HSSLC ki boyo top ngin ai ka stipend ka pesan spa dan ka sibnai meneru ngila ya keren stay telada video sisya ya kata kalau ngajirap tang kajing kersiam kajongi nakaliang kaseng kapha yang ya kata karwo ban petip sipi hakan kapor kenang ba pi ki kena pule pinsilur ban pule ban pelio ya kata ka awat kata jing persiang kajongi nakaseng nakapor sakapor ban ai ya stipend ka pesan spa dan ka sibnai hadin balayo ya kata risol anda gila rung ya ka kelas kajongki ngi kersian baro sisnam san spa dan ka sisnam de kalau ngajing kerku ya pi pada pidon sisa ya katong na banda ban pule ban wan sakmat om tang ban yo ya kata stipend la ka awat Henry pidei ban kujing mot ban minot top hagajing pule kajing pi pimdei ban lapmit hag bapeng mobile dan pimdei ban lapmit hag bayat serum seneng kajing pule kalau ngap korder hadu kata-kata ngaong ya pi kumbang idip Nelson Mandela uang kamna dan gawai kantin ka mga secret na kapor sa kapor uang education is the most powerful weapon which we can use to change the world kajing pule kapule puthi kadai kata ka atyar yale na kabanta kajongi bangi pendankam
na banta ban penkela ya ka pertei bro kowe klem ka jing pule yang iwe pa iwe nasiu nat ya ne rustat Nelson Mandela ubang itep nganget hagi school ki jompi hagi kot ki jompi pipule siapa ga story jong ne Nelson Mandela ngamdan kam siban batayu de freedom fighter jongga Afrika Henry ulong briu uba don ga jingkit kli kum Mahatma Gandhi dengan ngiskem bapi dei ban terminal kumba une urusta nakapor sekapor upur seluruh yang kena school bagi dei bandam kejimpule bun ki baong ide lar keme ichi kercan ide lar rupa ichi kercan jo rilis kurang ni ngila prasyang ngaong ya pila radon kum kita wan sakwat pentip sangi ngi keloi banirap ya pi ban penrung kelas ya pi kono sekolah ki badon jinge kum kita ki ba sitam sisa kiba sitam sisa na yang kibomdal ki kemi ki pa tang ki khon swet nangda ki baduk sisa kibomyo lat ban pule andala pas kemitrik andala laj agi kerdan pule ka jampi wan sangi ngilong ki bakaloi banyarap yapi ban plilat yapi ban penrung ha ki school kiba ngir kanongut ila penrung ngikloi banyarap yapi himdai ban kut ha ki jing pule andala pas mitrik ngata jo arlan ofisal herong school kibapun kum kita ke situation ki bangimat ngar uwei upamat ya kata menswa handrai ngaong yapi ngadai ubriu bekut jimut handrai da ngca da ukha bapa ki babai leberlah nongpo leberlah diwan leberlah nong jaka ka papi pipule tambah ka jing pule ka jumpi lada pitrang sisa ban yo ya kata jing nang ka jistat kita baro kimlong umo jintut yapi